Milivojević na parketu, umesto Igora Rakočevića, između na poziciji beka šutera. Dva iskusna igrača, i Rakočević i naravno Milivojević. Bogdanović. Prekinuta utakmica, bio je faul, ličnu grešku je načinio, da vidimo sada su utrčali na parket navijači Zvezde. Biće posla za žandarmeriju. Dvoje, četiri navijača sada su utrčali na parket i beže sad upravo na tribine. Žandarmerija je sada na terenu i na jednoj i na drugoj strani. Sad ovo ne valja. S ove strane gde su na toj strani, lete stolice sada tamo. Levo je to u vašem kadru koji vidite. Su mnogi pričali da će se desiti, da će doći do eventualno nekog obračuna. Se i dešava. I na jednoj i na drugoj strani je policija, pripriti žandarmerija. Dobro vidimo, sad je bačen neki to divna neka bomba ili nije suzavac, čini mi se. Da li je to bilo plavo ili je suzavac, ovo će biti nemoguće da se radi u ovakvim uslovima. Nažalost, ono što smo predviđali upravo se sada i dešava. Povući će se verovatno timovi sa terena. To se sve dešava, vidite, u levom uku strane. Gore traje obračun. Žandarmerija straši na Crvene Zvezde, ne vidimo da je dobro, da li je na drugoj strani nema incidenata. Uglavnom odlaze i jedni i drugi u slačionicu. Ovo će potrajati dok se smiri situacija i dok se reguliše sve ovde. Verovatno će biti nastavljen meč, da li će biti pražnjene tribine, ne znam. Uglavnom, tamo traje, evo vidite sad upravo ta gužva između navijača Crvene Zvezde i žandarmerije, ali i na jednoj i na drugoj strani. Mnogi sad silaze dole, pun je parket i fotoreportera i novinara. Ono što smo se nadali da se neće desiti, ipak se dešava. I naravno gubi košarka, ništa drugo. Sad ćemo vidjeti koliko će trajati ovaj prekid. Ja sam mislim na parketu u situaciji, nalazi se na komentatorskoj poziciji koja je na tribinama i jednostavno nemam sad kontakt dole sa delegatom i sa sudijama. Doduše mislim da su oni napustili zajedno sa osobljem koji radi za zakuškim stolom, da su napustili, ali ovo će dugo trajati. Napustili su parket, ovo će da kažem, bit će odluka verovatno. Međutim, sad je dole i peo parket u tom ćošku od ove dimne bombe ili šta god to da je bilo. Još uvijek taj deo vazduha nije stigao do nas, ako nije suzavac, sveći čuvam o čemu se radi, ali kako ih novinari u žargonu zovu nemile scene, ja to nazivam ipak drugačije, ali nije za program. Nemile scene, nije bitno ko je vinovnik, ko je napravio incident, da se razumemo odmah. Nema tu neke sad preterane osude jedne i druge strane, već jednostavno ovo je stvar koja se dešavala od početka sezone, gde odnosi naša dva najpopularnija tima nisu bila na potrebnom nivou. Znati sami o čemu govorim, onoj ružnoj prepisci vodećih ljudi jednog i drugog tima i onom svemu što se dešavalo pred samu sezonu, ne kasnije, ali sve to ima, verujte mi, uzročne stvari, crtene i posljedice koje viđemo ovako na utakmicama. Nažalost, vidjeli smo to i na kupu i ovo će već sutra obići svet i smejaće nam se mnogi za ovakvu situaciju koju imamo na ovom kupu. A može se kaže da su u nekom globalnom pogledu krivi svijet. E sad, vidjet ću sa režijom, mislim da je bolja varijanta da vidimo da li da ostanemo u dvorani ili da nastavimo, ili da popunimo neki program iz naše režije u Beogradu. Uglavnom, ovde je prekinuta utakmica na 4:07 do kraja treće četvrtine. Pri rezultatu 43-43. Vidjeli ste neizvestan derbi, nažalost nije sve ostalo na parketu, već se prenelo i na tribine.
I sad će se o tome pisati izveštaj i o tome će se voditi debata i diskusija narednih dana i na kraju se verovatno kao i uvek neće desiti ništa. Ali dobro.